Опасно гледај. Иди рече колата, бе. Господи, ни дават, ни да умреме на својата земја, нигде место не остават, ни во пеколот свој дел немаме. Очите да ми Се колнам, господине, во селото се. Очевидно ми истешат ако не е вистина. Калнеш се в очите си, а самиот не си ги видял. Има кој ги видел жена ми, со пушки и реденици, и Даскалот лично го видела. Дошле да ме убијат. А вие? Какво ще кажете? Може би си струва да го изслушате, господин началник. Да, може би. Кој те научи да идваш тук да провокираш? Не сум ливни, господине. Ваш сум. Ваш човек сум. Добре. Пусни го. Да се протоколира донесението на тој човек. Вие останете. Карај бе, ајде бе. Какво има още?
Ако го фатите, господине, јас прв го пријавив. Еве тука пишуваат 300.000 левови. Еве тука. Значи парите те привличат. За това измисляш. Не измислувам, се колнам. Когато на тъс маса ще лежи неговата глава, а не тъс хартия, тогава ще приказваме за пари. А до тогава ти самият наблюдавай, а не с очите на жена си. Наредихте да остана, господин началник. Да. Исках да ви кажа за по-нататък да не ме занимавате с такива народни умотворения. Те все още живеят в света на самодивите и призраците. От миналата есен в тази област няма нито един въоръжен бандит. И сега ще се появят тъкмо тук, пред самия град. Затова се иска слух. Да, моля. Да, аз съм. Моля, господин полковник. Моля. Да. Нощес? Край кое караулно помещение? А колко са на брой не е установено. Добре. Идвам пред вас за 10 минути. Но алло! Алло! Още ли си тук? Ми некој да чекам, господине. Казах да се запише донесението на тоя тук. Мислехме, че не е спешно, господин началник. Нам ни трябва цял век да възобновим славата на царството, а вам никога не ви се бърза. И дайте му пропуск, за да може вечерта да се прибере в селото. Веднага ще се върнеш там и ще гледаш какво се случва. Ке ме убият, господине, не смеям назад. Щом искаш пари, трябва и да ги заслужиш. Дайте му и пистолет. Влизай. Какво се влашиш, куче сина? Преди няколко месеци оформен е Централния комитет на Комунистическата партия на Македония. Идването на тази групировка трябва да се тълкува като знак, че те преминават в офанзива. Разбира се, не военна, а политическа. Малко лимон? Благодаря. Аз предпочитам ром. Бих искал да чуя вашето мнение. Какво мислите вие, Белчев, като войн? Трябва на всяка цена да се увеличат мерките на военната бдителност. Впрочем, за мен докладът от границата е едно, а информацията, че са ги забелязали тук, край града, друго. Аз вече казах, че моите сведения трябва да се приемат под известна резерва. Ако имаха някаква причина, някаква определена причина, те биха се появили тук. Може би в това се състои и смисъла на тяхната акция, да бъдат тук, в непосредствена близина на града. Трябва да вникнем в тяхните намерения. От кого получихте тази информация, ако смея да знам? От селото дойде човек, който работи за нас. Всъщност избягал от страх да не го убие. Защо не му вярвате? Не ги видял той, ами жена му. А пък въпрос е дали и на жена му не е казал някой друг. Така изведнъж се създава легенда. Трябва да бъдем предпазливи към народната митология. Господин началник, дали в селото Лавци е извършена вече депортация? В Лавци? Мисля, че още не. Започнахме от най-далечните села. Най-близките до града оставихме накрая. Смятам, че няма да избягат. Трябва да призная, че е интелигентно замислено. Избраха Лавци пред носа ни, за да бъде ефекта по-голям.
Добре казахте вие, господин началник. Митология. Те разчитат на митологията и сами я създават. И сега народа разказва легенди за тях. А представете си, какво би станало след тази акция. Жени, деца и старци, спасени от българското насилие. Господин майор, щом падне мрак, най-строга тайна ще извършите блокада на селото Лавци. Ще вземете с вас всички войскови сили, с които разполагаме тук. Нито един войник по-малко. Господин началник, предлагам и вие да вдигнете вашите части. Ако позволите, господин полковник. Да? Ще вдигнем цялата войска на основание неопределени информации. Вашия човек ви известил точно, господин началник. Те са в селото. С тях е и Даскала. Утре, когато го сграбчим, Даскала, ще затрием тяхната легенда. До колко часа ще може да извършите блокадата? До 10 часа. Тръгнете в тайна, щом се стъмни, добре прикрити. Затворете обръча и изчакайте. Ако се опита да го пробият, отблъснете ги назад в селото. Не навлизайте през нощта. Сутринта ще стягаме. Ако стане така, аз лично ще го превзема в нататъчна постъпка. Моля, както искате, това не е вече работа на войската. Благодаря ви, господа. Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Шишманов, обърнете се веднага на майор Белчев и тръгнете с него. На него и на полицейски началник предстои тази нощ важна задача. Разбирам. За всичко това, което смятате, че би могло да ме интересува, вие специално ще ме осведомявате. Разбирам, господин полковник. Акцията е твърде рискована и може да излезе неуспешно. Но те настояваха и аз не можах да им се противопоставя. Все пак никаква писмена заповед не искам да подпиша. Разбирам, господин полковник. Облажавам ви, Шишманов. Вие всичко разбирате. Шишманов, кажете ми веднъж тъй, както искам аз. Разбирам, господин генерал. Тази акция е мой замисъл, но аз ще я провъзглася за своя, ако излезе сполучлива. Анархията е майка на реда. Не разбирам, господин полковник. Най-после и вие нещо да не разбирате. Това е написано до някоя си госпожица. София. С адрес на булевар Дон Дуков. Ебати ордена за храброст, ебати всички правителства, ебати всичко на света. Това са стихове на един познат поет. След това вие продължавате със своя коментар. Уверявам ви, мила моя Жозефина, че и тук, и там при нас, в Варна или Търнава, Пловдив или София, навреде безредие и хаос. Алчно владение на белгъзести мъдреци под министерски цилиндри, аз зная само едно. Анархията е майка на реда. Бях пиян. Шишманов, вие сте непоправим. Трябва да сванете, че в България, която заедно с голямия райх се бори за новия порядък, майка на реда е работата, редът и мирът. Разбирам, господин полковник. От голямо значение е да разберете това. А сега вървете и осведомявайте ме за всичко.
Некој минува под куќава, слушаш ли? Тргни се од прозорецот, што бараш тука? Благодари му на Господа што уште не дошол редот на тебе. Барем на децата да се сожалиш. Молчи, оди. Сега е друг господар на нашите животи, а не ние. Ајде, луѓе, потивко. Да одиме. Што чекаш? Што чекам? Бабата, ке тргнеш ли мори еднаш? Господи, чувај ми ја куќа. Ајдете, луѓе, долго се собираме, ајде. Со вас ли е соти со неговата домакинка? Еве ги доаѓаат, а подобро да не се со нас. Ке умрат по пат. А не се умира така ако човек тоа сам не го сака. Ајдете угоре. Тивко, Тивко. Добро вечер. Добра вечер. Зла вечер. Прашуваат за даскалот другар Јосиф. Некои се сомнева дека е тук. Велат дека нема да појдат без него. Ке дојде кога ќе се соберат. Кого го нема уште? Сите се, освен оние од Долно Мало. Отиди до нив, нека побрзаат. Ветерот ќе се загнезди во нашите огништа. Еве, например, кажете ми, што сум сторил јас па морам да бегам? Си сторил, ваша милост, си сторил. Царот си го псуел. На царицата потврстан си дзиркал. На жена си дете си направил. Ту. Молим, несретнику. Не мешај се со секого. Не ни е местото овде да си одиме. Ние сме домакини. Ке видиме домаќини кога ќе не зграбчат и напикаат по логори. Може би тргнале да не фатат. Отиде по даскалот. Стрико Јосифе, го виде ли Кајзер, стрико Џо? Илинка, што преише овде надвор? Никого нема во село. Кајзер ми се лутиот и не отидов со него в планина. Не можам да ја оставам мајка сама. Ајде, никого нема во село, ти реков. Ако го видиш, стрико, дај му ја мојава слика и кажи му дека мислам на него. Добро, ќе му ја испратам кога ќе можем, ајде. Ајде дома, Илинка, ајде. Чичко, дај ми да свирам. Миле, ајде да спиеш. Само да засвирам, мама. Дај му Кајзер, инаку нема мир од него. Не. Свири и расти. Уште го нема Јосифа. Не оди точно. Кога ќе отчека 3 пати, а покажува 10 и 15, тогаш е 10. Каде си досега? Миле уште не спие. Спиеш, ама стана. А тој уште пишува. Пишува. Стави го малио да спие. Собрани се речи си сите. Би можеле да одиме. Еве, јас немам уште многу. Од кон Битола беа исфрлени 2 ракети.
Мислиш дека тоа би можело да има некое особено значење? Не знам, инаку ги сврлуваат секоја ноќ. Како е со стражите во селото? Мируваат, ништо не се тие. Луѓето тешко се оделуваат од овие скржлави ниви. Ако го нема народот, ќе ги нема и нивите. Еве, завршувам. Само ти заврши на мир. Сега ќе тргнеме. Ова е твое. Што му даде? Јосифе, од градот никој не се јави. Прекината е врската со комитетот. Ќе причекаш додека овде не се смири. Потоа ќе појдеш в град. Писмо и материјали не носи ги. Прво пронајди ја врската, па потоа некој нека дојде овде по нив. До тогаш добро за солник. Не грижи се, имам добро за солниште. Каде? Таму горе. Во неволја може и човек внатре. Ова акција за спасување на народот е од големо значење. Вечерва ги излекуваме сите загрозени. Од Драгош, Грешница, Канино, Породин, Белушино, Бистрица, Брусник и Лавци. 8 села. Мораме да докажеме дека окупаторот не е семоќен, дека не сме уништени како што шири пропаганда. Ова ќе има посебен одек, особено овде во Лавци. Тука сме до самиот град. Само да успее. Внимавајте горе на ридот, кај бункерите. Ке успееме, мораме да успееме. Кајзер, повлечи ги стражите и појди со Илио и Пецо во предодница. Патот како што се договоривме. Јас ќе оповедам народот за 10 минути. Ке не причекате горе кај брегот кај стара стража. Разбирам, другар команданте. Здраво, другарко Пацо. Здраво, Кајзер. Со среќа нека вие. Здраво, другар Џо. И јас доаѓам кај стара стража, ќе се видиме горе. До гледање на сите. Оди Штошо. Оди ме, Паца. Ти благодарам за се. И јас ти благодарам. За се што стори. А самовилата, мамо, ке ми раскажуваш ли? Уште не спиеш, миле. Ќе ти раскажувам, сине. Ќе ти раскажувам. Можам да му се приближам, па... Мир. Нема ни да писне. Сите ќе ги суредиме на спиење. Тргни го ношот. Макеска имаме друга задача. Барем да не е месечина. Стој, ще пукам! Сестара! Кој си? Селавец, тука сем! Имам пропусница. Ела насам. Тоа е од началникот на полицијата. Што пишува? Прочитај ми. Слободен си да минеш. Прибери се вкъщи. Не му е времето да сновеш по сокаците. А овде се е мирно. Мирно? Пълнолуние. При нас в България женат сега. И кај нас во Македонија, кога нема војна. Злато се сипи под српа. А навечер вино, песна. Отивај си. Не бива да се застојаваш тук. Отивај си! Не е позволено да приказваме. Диме Павтарот ли е тоа? Шпион. Мајката негова Рамиска. Бил во градот да подкаже. Кога ќе дојдат утре, ќе можат да фаќа пеперуки.
Одиме, другари. Пивко. Ајдете, другари, поаѓам. Внимавајте да не се прекинува врската кога ќе тргне. Ајде, станувајте. Побар. Ноќ веќе не изеде. Молтни, неќе да раѓам под нина чизма, ти реков. Јас го спасувам детето. Во волче дувло ќе го родиш. Исус пред да воскресне за секогаш се родил во дувло. Ќе родиш ти меч како ти ја пернам една по муцката, знаеш? Сакаш да ти избричам под грло, ваша милост? Петелот избричи му го. Донеси ја ти твојата кокошка да ја избричам. Лоче е мајстор за се. Миро, луѓе. Немојте да си ги вадиме очите еден на друг. Одиме заедно на пат. А каде ти е даскалот, Митре? Зошто не дојде да го видиме? Овде сум, другарке. Добро вечер, другари. Имаш мало дете што ме носиш колепка? Немаме, другар даскале. Туку таа е таква. Не го опушта она што е нејзин. 3 сум изгледала, срцето ми е во колепкава. Ослободете се од се што не е нужно. Даскале. Кајзер појде со предодницата, вела го виделе пафтара се враќа од градот. Кога? Пред малку. Требаше поинаку, нели ти реков дека треба да се убие? Добро, да не криваме паника сега. Пригответе се. Поаѓаме веднаш. Поаѓаме, другари. Тивко. Господи Боже. Најпосле темница. Застани. Како да има некого. Предајте се, шумкари! Заобиколени сте! Трчете долу. Нека се повлечат по трупа. Јас ке држам позиција. Не одам никаде. Остануваме заедно. Бегајте. Ви наредувам. Господи, спаси ме. Господи, спаси ме. Ке ме сотре. Семето џандерско да им се сотре. Даскале, што ќе правиме? Даскале заседа. Горе се насекаде. Кајзер држи позиција. Луѓе, слушајте ме. Ќе се пробиеме на другиот крај целото. Подолот, луѓе, одиме подолот. Минеме под мостот, тогаш ќе се излече. Да ја мочам царштината.
Вие напред во предодници. Ако не летате на нешто, само ја решете. Враќајте се по куќите. Знаев јас дека ти ќе наставиш. Доста, човече. Ова е војна. Предајте се, мешуткари, ще си спасите главите! Борбата ви е безцелна! Не загивајте на празно! Ние сме голяма сила! И мртви ќе ве гониме по земјава! Ќе го истребат народецот. Ќе не уништат сите нас. Нас не засека тоа. Нека ја пусти, проклет лебот на туѓа мака. Јас го печалам лебот како што умеам, а ти не мешај се. Молчи! Поселово е. Не пукај, не убивај. Фрли го тоа од рацете. Пални се, кукумјавко! Сега не може никаде. Наше! Чиваш. Тошо, сега си сам. Обиди се да се извлечеш, ке успеш. Немам јас каде да се извлекувам. Одговорен си пред војската. Ти си командант на зона. Нашата војска е овде, Јосиф. Револуцијата ќе успее се додека верува народот во неа. Што можеш овде во село? Не знам, ќе се борам. Мртов? И мртов. Папокот нивни. Крештено железо би забуцувал. Око по око би копал. Плачи гробови зад себе оставате. Чекајте. Ќе ви го ебам јас сестричето ваше. Даскалот сега би се налутил. Борец, ја пцуеш. Ќе пцуjem, другар команданте. Нареди ми да не јадам и да не пијам, но да пцујам сакам. Ќе пцуеме, нели, Ило? Така ли е? Ило, ме слушаш ли? Реков, ќе пцуеме заедно. Ило, ама не може тоа така, Ило. Ме слушаш ли, Ило? Слушаш, Ило? Го однесам, разбираш ли, во одрезот. Сам ќе го носам. Пецо, тој е мртов. Пушти. Во одрезот ќе го однесам. Овде ќе го закопаме. И овде ќе чекаме. Кого? Ќе чекаме. Тука ни е зборното место. Едно, две, три. Ите ли на селото?
Браќа, Белградската војска и полиција ви повикват да поговорим като хора, които и днес и утре ще живеят заедно. Когато вам ви е добре, и нам ни е. С тях треба по-народному, свойски. Вашите вековни идеали са осъществени. Имате своя българска държава. Имате си столица. Имате си цар. А имате и войска и полиция. Своя, наша. Имате всичко. Разбирате? Агентите провокатори от планината, онези, които спят дори и със своите сестри, ви заблуждават. Но ние бдим над вашето спокойствие. Ако ни кажете къде се намират комунистите, които вчера са тук, ще ви възнаградим. Като награда за верността, нашето правителство може да ви освободи и от Кана. Павтар од мајката негова бандитска би сакал да го преживеам ова само за да може. Јосифе, ќе те прашам нешто отворено, како човек. Заборави дека сме партиски другари. Речи. Тука ти се Паци и Миле. Да излезам. Паци и јас живееме за иднината на тоа дете. Тоцна ни се роди. Нашиот живот е веќе изминат. Морав да те прашам. Ако да е полесно кога се зборува. Миле, што бараш горе? А каде оној чичко на океска што ми даваше да свирам? Кој ти дал? Ти спиеше си, не си сонувал нешто? Сонувал? А дали сонувам сега? Сонуваш. На Кајзерот неговата Илинка. Трогателно. 14 наши момчета за този един. А и тој се самоуби. И къде е сега онзи наш Наполеон да види успеха на своята акция? Донесете това свободно на вашия началник. Аз същото ще повторя и пред него. Със своята сифилистична комбинация той уби 14 наши хора. Там на моста сякаш вълци са ги разтръгнали. Видяхте ли? Искам да ви напомня, че тази акция се предприе на основание получените от вас сведения. Да вървим. Всичко добре да подготвим. Обиска трябва да бъде систематичен до край. Намерете ми оня... Павтар, господин началник. Да, Павтар. Доколкото и той не е в планината. Военната команда и началството на полицията обявяват. Военните и полицейските сили ще извършат обиск в селото. Всички участвуващи в обиска се задължават строго да се придържат към своята задача и да не нарушават границите на закона. Повикват се гражданите да съобщат веднага за какъвто и да е случай на насилие. Очаква се, че гражданите ще проявят високо съзнание. Всеки един, който се противопостави на закона, по какъвто и да е начин, ще бъде осъден по къса постъпка. Светяк, търсете навсякъде! Търсете боровете! Виждам хавара! В името на закона, отваряй! Ръцете горе! Придай се! Ние нищо не знаем, господине. Мирни люди сме, со никога не се мешаме. Ние спиеме ноќес. Когато откотеше ли спяхте? Не, господине, никой не спиеше, но ние нищо не знаеме. Ниту кой, ниту зошто пукаше. Така казате всички. Цяла Македония спи, а пък нашите глави хвърчат. Къде е там?
Раждате врагове на царството. Ние няма да трпим такива исторически противоречия. Јас прикал пазарин такав. Наредиха ни да направим обиск. Само това и ништо повече. Те верно, разбирам. Има ли някой тук? Няма никого. След мен. За вкъщи. За вкъщи? Велик. А? Ако. Няма нищо. След мен. Какво означава това УСА? Шифра? Америка, Соединетите држави, го донесов од печалба. Ние сме война с Америка, а ти се скиташ през океана. Шпионираш! Нати на теб Америка и Соединени щати. Зошто го сторивте тоа и јас крваво го спечалив? Ова е моја куќа! Каде се влачи, върди? Ето го, господин началник. Не ме најде тој, господине, јас сам ја дојдов. Молчи и одговарај когато те питат. Зошто ме тепа, господине, јас сум ваш? Имам и ваш пиштол. Остави го. И трябва да те набие. 14 наши хора загинаха зарад твоето донесение. Па гледате дека тоа е вистина, шумкарите беа во селото се. Видја ли онзи в караулното помештение? Го видов, Панде Кајзер. Тој е од нашето село. Има ли някој од неговите в селото? Нема никого, родителите му се умрени. Кажи, не се страхувај. Вие ги убивте. Аз? Не вие, туку тие, ние! Да оставим шегата на страна. Познаваш ли я? Илинка. Види, а јас мислев дека е уште дете. Убава девојка е, господине, штета е да се убие. Што сум сторил? Зошто ме затворате? Чуј ме добре, Диме Павтар. Така се казваш, нали? Така е, господине. Димитрија Павтар. Тук струпахме силна војска по твое донесение. Ако не намерим никого, ще хвркне главата ти. Ке најдете, господине, ви се колнам, ке најдете. Очиве да ми истршат ако не најдете, само барајте. Накиска јас видов. Кого си видел? Неке ми верувате, но јас видов. Не проточвај. Казвај кого. Имаше турканица ни селото. Потоа имаше покотници, тоа бевте вие. И потоа излезе месечината и јас на месечина, го видов токму него. Даскалот. Отвржи го. Кој има оште од мажете вкъщи? Колку што не гледаш, детето и јас. Тргвај с нас. Карај го. Ајде пред мен. Врви. Зошто го водите? Тој е стар и болен. Не го давам! Зашто го водите, Коста? Къде си тръгнала? Воената команда и началството на полицијата нареждат всичките мъже над 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед, органите на властта ще осъждат по къса постъпка. Вуйко ми от Америка го може да бъде само едно. Айде, юнак. Айде, айде, върви. Върви пред мен. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете.
При всяко непозволено излизане войниците ще Стане! стрелят без Не ви годавам! Чакай! Чакай, жено! Чакай! Военната команда и началството Сакам да видам сон! Назад, жено! Не се доближавай! годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. Уби ме мене и детето! За неизпълнение на тази заповед, органите на властта ще осъждат Мълчи, бе! наказанието може да Леле, бъде Башо, само едно. леле, стопане мой, кому му ги оставаш детето свой? Каде ги водите, чума ме убила, корено да ми се сотре. Ти, какво чакаш? Да те застрелят? Военната команда и началството на полицията нареждат 14. всичките мъже на 15 годишна възраст Тръгвай с нас. обязателно да се съберат веднага Хайде! на площада. За неизпълнение на тази заповед, органите на властта Мъжете над 15 години. а наказанието Ти внимавай. може да бъде само едно. Някой такъв някъде да не те окасне. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане, войниците ще стрелят без предупреждение. Повтарям. Военна команда и началството на полицията нарежда всичките мъже на 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед, органите на властта ще осъждат по къса постъпка, а наказанието може да бъде само едно – смърт с разстрел. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане, войниците ще стрелят без предупреждение. Всичките се събраха, господин началник. Нима вече. Нека занесат онзи бандит сред селото. Хайде по-скоро. Разбирам! Сега ще започнем психологическият обиск. Ще претърсим душата им, всяко кътче в нея. Дай пусни мен. Заповядайте. Братя селяни, в селото се укрива опасният комунистически злодей Тодор Ангелов, наречен Даскалът. Някой от вас го укрива. Зарад такива неотговорни лица страда и ще страда цялото село. Затова аз, вашият началник на областната полиция, повиквам ви неотложно да предадете в наши ръце този бандит. Остават ви 10 минути време. Ако никой не се обади в определения срок, ще изберем 25 души заложници, които веднага ще бъдат застреляни. Тяхната кръв ще легне върху съвестта на онези, които не поискаха да се отзоват на този приятелски доброжелателен повик. Погледнете онзи, когото войниците носят край вас. Виждате ли, че бяхме прави и не ви лъжехме? Това е мъртвият бандит Фанде Кайзер, който днес бе открит в вашето село. Убит е, защото ни оказваше съпротива и не искаше да се предаде. Напиши това и повтаряй го всяка минута. Вече го написах, господин началник. Сега остава да се извърши натиск. Noćeski imаше nekako движење. Се пукаше луѓе. Ако некој знае, ред е да каже. Зошто да страда целото село? Ако знаеш, кажи. Не им соли памет на другите. Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Измина 1 минута. Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Изминаха 2 минути. Што кени го животот без нив? Военната
Воената команда и началството на полицијата објавјават, доколкото в срок од 10 минути Подобро да не уби. не се откријат следите на комунистичкиот бандит Тодор Ангелов Еј, Даскалак, спри! ще бъдат Къде е стръгнал? избрани 25 заложници и веднага ще бъдат разстрелени. Изминаха 3 минути. Воената команда и началството на Не можеш, Стомене, ми не остани тука. Никъде не излегувај. Доколкото срок од 10 минути не се откријат следите на комунистичкиот бандит Тодор Ангелов Даскалак, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат Воената команда и началството на полицијата објавява, доколкото срок од 10 минути не се откријат веднага ще бъдат разстрелени. Минаха 6 минути. Воената команда и началството на полицијата објавява, доколкото в срок од 10 минути Обуздавайте ги! Нека ги задржат! Тодор Ангелов Даскалак, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат Пригответе оръжието! Воената команда и началството Воената команда и началството на полицијата објавява, доколкото в срок од 10 минути не се откријат следите на Зашто не ги спрат вашите војници? Успокојте се, господине. Това са војници, а не касапи. Стига, се! Пусти ја! Не стреляйте, војници. Ние не сме касапи, не сме дошли тук да убиваме. Помислете за своите жени и деца. Не стреляйте, војници. Не... Јосипе, Даскалот остана сам. Молчи, ке видим. Кузмане! Биди крај мене. Секи те. Става му, Недо! Недо, мамо! Недо! Пустя! Пустя, мамето, твое дуспанско! Аз ще ви изправя пред военен съд. Как се осмелихте да се намесите? Ние не сме злодеи. Не сме дошли тук да убиваме. Вие сте идиот с тези ваши теории. Дигнахме на крак цялата войска и полиция. И какво направихме? Някой от София ще ви подведе под отговорност за станало. Аз измивам ръцете си от всичко това. Не можете да ги измиете, господине. Одговорността пада и върху вас. По-добре ще бъде да се успокоите и да потиснете Понтија Пилата в себе си. Може би имате право. Влизај. Спомняш ли си какво се споразумяхме в началото? За всичко това ще отговаряме, но преди тој ще литне главата ти. Ве молам една цигара, господине. Една цигара? Тој е великолепен. Дајте му ја. Мислам, господине, кога се заедно, тогаш се силни. Треба да се разделат. Укротиха ги. Пак владее мир.
сега друга песен да запеем. Овој. Овој. И таа. Тој. И тој. Кажи на Неда каде е Тошо, нека го пуштим, некако ќе се задуши безозлив. Не да слушај мене. Цар не даскал ти кај менената. Скривницата е пуцана, ако треба да се пушти, ќе остане без воздух. И тој. Некој бе, какво чакаш? Какво си го Да се поклониме пред мачениците. Останете на нозе, луѓе. Не е време за клечење. Спомни си нешто? Ништо не знам. Дайте ја сега пак на мен. Ще говориш ли, а? Гледај. Тоа и теб те чака. Урви партизански, искате да ви убијат за да се отрвете? Зошто не мачите? Ние не знаеме ништо. Ще поживееш още. Почакај малко. Всичко ще изкажеш. Нали? Напусна съм, господин началник. Кажи! А? Не искаш, мораш да напееш ти! Ау! 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 Не го натиснете. Тој е тънък, ще пропее. Убите ме, господин. Јас не знам ништо. Јас немам што да кажам. Ще кажеш, душата ти ще изтръгнем. Кажеш ли, бе? Кажеш ли? Скин! Кажи, бе! Кажи! Чиш, а? Чиш!
Малчи. Малчи и псува, господин началник. Остани, курва една! Дај! Дорко, мојот конј Дорко бара вода. Остани на местото си и не мрдај. Имај срце, човеку. Пушти го детето да го напои коњот. Сираче, самото се рани. И тоја няма да му претјава. Да појдеме, Пецо. Никој веќе нема да дојде. Ќе дојде. Ќе чекаме. Ќе дојде сигурно. Ќе видиш, Ноне. Даскалот никогаш не излагал. Мамо, каде си? Кој си ти таму? Миле, синко, каде е мајка ти? Отиде таа. Нема никого. Јас сум сам. Миле, најди ја мајка ти и татко ти и речи им да ме ослободат одовде. Не можам да ги најдам. Јас сум сам на светов. Сите се мртви. И ти си мртов под земја. Јас сум жив. Слушаш ли, јас сум жив. Мртов си. Тебе те закопале како што ги закопале баба ми и дедо ми. Јас сум сам. Даскалот е кај Јосиф во куќата. Знае, Лоче, се знае. Јас гледам, не гледам, слушам, не слушам. Не шегувај се, Лоче. Баца ми рече да го спасам. Боцан да коде натаман. Нема воздух. Ке се задуши ако не излезе. А како воздух ќе дише надвор? Што да правам, Лоче? Застани на местото си и не се мотај, докато главата ти ја оселява. А ти, жив човек си или мртов, ваша милост? Какво приказваш, бе? Жив си, а пак мртов. Ноќеска сонував еден таков војник, мртов. Лежи на студен камен со свеќа над глава. Не може ни да командува, ни да слуша. Но кри! Че куршума не ти мрда? Куршум за мене, куршум за тебе, ваша милост. Братска поделба. Но кри! Велике, како си ми душо? Тоа е гласот на Цане, Лоче. Негова мачат, слабе нема да издржи. Ки издржи. Сите ки издржиме. И ние, и Даскалот. Слушај, Велике, Даскалот е
Кај Јосифа, во горната соба, во скривница под сандакот, се задушува, нема воздух. Не зборувај ни мене, Лоче. Јас ништо не можам. Можеш, ќерко. Престори се дека имаш болки, дека ќе раѓаш. Ке помолиме да те пуштат. Почни, велике, што чекаш? Времето е скапо. Не можам, Лоче. Детето не знае да лаже. Убиваш човек, велике. Не убивам јас никого. Јагај, одмоташ. Чичко, пушти ме да му ја вратам армониката. На него веќе не му треба фисармоника. Тој нема да свири повеќе. Може, ке свири ако му вратам армониката. Милудово дете, умрелите не свириат. Свират и зборуваат. Во нашата куќа мртвите зборуваат. Каде казваш че го водите умрели? Од подземја зборуваат во нашата куќа. А каде е твојата кршта? Не се страхувај. Казвај, ще ти дам едно левче. Да го закопаме мртовецот, луѓе. Живи не мачат, да не им го даваме мртовецот. Ама, добро зборува Лоче. Да го закопаме, жени. Зашто станахте? Отстапи! Отстапи! Назад! Црна земјо, пуста земјо, зошто си се отворила, како ала си зинала, кого ли се спрема земјо, да го земеш, да го готнеш. Началникът! Къде е началникът? Господин началник! Извинете, моля. Зашто ме събуждаш? Бунт, господин началник! Народа поштръкна навън! Ние сите ке влеземе, да ни ядиш бело месо, да ни пиеш црни очи. Црна земјо, пуста земјо. Войници и предатели, спрете бунта, раскарајте ги. Господин майор, аз ви моля, превземете командата. Не сме дошли тук на веселба. Какво е това? Какво става тук? Назад! Спри ги! Обуздайте ги! Назад! Аз сега ще ви Богородица, апостолин, што од лунка ми се молам, 70 години јаремот го трпам. Зошто и натаму да трпиме? Народе! Обуздайте ги! Изпребиете! Да ништо да станете! Ушино, прохлете ви и се Опити стоя на ноге! Суди! Господи! Пусти-ме! Свеќа на гробот, нема кој да ги запали!
Зашто ја заштиштаваш? Излиеш едната нешта? Удари го! Рашти, жена. Шума да ме чукне! Тамно да ме уди! То ти е нам! Друг утре на нивниот двор! Марките не крајнија! Испоканите со станите! Камбанаријата с него нека буе и за себе си и за другите. Благодарам, ваша милост. Таму пекол, овде пекол, но таму баре вас ме нема. Престани, сукару! Ај, Вани! Ај, Вани! Слушаш ти? Ај, Вани! Престани да говориш, разбираш? Даскале! Ме слушаш? Даскале! Даскале! Послушај ме. Врви! Сега ще биеш камбаната и за теб и за другите. Одам, ваша милост, ќе бијам камбаната. Епа, збогум свету посран, еби се сега сам без мене. Лоче. Господи, ти благодарам за милоста.
и благодарам за пеколот што ни го подари. Господин полковник, получихте ли моето известие? Това е ужасно. Успокойте се, ще видим. Мога ли да дам вода на народа? Цял ден са стояли жадни. Разбира се, дайте им. Господин полковник, трябва да ви кажа, че нашата тайна полиция отдавна следи вашия адютант. Неговото... Стига, за това при друг случай. Поздравявам ви за успеха, господа. Господин полковник, още в началото аз бях против тази акция. Тогава защо взехте участие? Къде би се тези затворници? Това са тукашни селяни, господин полковник. Зная. Покажете ми ги. Те са отсреща в караулното помещение. Отвържете ги и ги прехвърлете на площада при другите. Кой е онзи Гуливер там? Американеца Йосиф, Джо. Мисля, че той е главният в селото, но нищо не може да се извлече от него. Оставете ме насаме с него. Напуснете двора! Всичките! Излизай всички навън, айде! Отвържете го и не оставете сами. Искрено съжалявам, че моите хора са ви изтезавали. Какво да се прави? Твърде дълго сме били по турско робство. Зная какво чувствувате и ви разбирам, но вярвайте, на мен не ми е лесно. Вие като светски човек трябва да разберете това. Јас сум селанец, господине. Но сте обиколили света, били сте в Америка. Наричат ви Джо. Бев печал бар 10 години во Америка, во Канада. Кога се вратив, селаните ми го дадоа тој прекар. И там станахте комунист. Таму останав македонец. Виждате ли, Джо? Именно за това исках да поговоря с вас. За този мираж Македония. Мога да разбера такъв унес при некой селянин, който не може да види оттатък своя кръгозор. Но вие сте комунист. Не е нужно да ми признаете това, аз го зная. А комунистите имат по-широки възгледи. Те са космополитични. Што сакате вие од мене, господине? Сега можем човешки да си поприказваме. Гледайте, през миналия век, когато се оформяха балканските нации и държави, поради редица различни обстоятелства,
македонците не создадоха своја држава. Днес е веќе късно. Настоящето принадлежи на големите и силни народи. Ние, българите, тук бихме могли да се отнасяме като завоеватели, да ви третираме като роби, но ние не искаме това. Ние ви предлагаме и вие да бъдете българи, да бъдете еднакви с нас, да бъдем повече, да бъдем по-силни. Защо сте тогава против нас? Ние не сме против вас. Ние сме за себе. Многу зборувавте. А јас ке бидам краток. Овде никој не ве повикал, господине. Одете си од оваа земја. Слушайте, Джо. Ние сме дошли тук и ще останем тук вечно. Това е участ и моја, и ваша, и на целият този народ. Дори ако и аз самият бих искал да бъде инак, нищо не би се променило. Аз съм само частичка от механизма, който управлява с всички ни. Ето и за тази операция аз съм дължен да дам някому отчет. Нима при това положение не е най-добре да бъдем реални и съвместно да намерим решение. Аз ви давам честна дума, че всичките, разбирате ли, всичките, които ще приемат сътрудничество с нас, ще бъдат освободени от всяка отговорност за досега сторените дела и ще могат да продължат да живеят като авторитетни граждани, включително и даскалът. Даскалот не е она што мислите, господине. Всичко има своя стойност. Нема. Даскалот е сиот овој народ. Ве слушав. Сега чујте ме и вие мене. Прво, не зборувајте ми во името на бугарскиот народ, зашто вие тоа не сте. Второ, вие овде не ќе останете вечно, зашто за вечноста не решавате. И трето, многу измислувате, браче. Причината за вашиот престој во Македонија е многу поедноставна. На Хитлера му е важна комуникацијата по Валдарската долина заради врските со Грција, а вас ве доведе како стражари. Тоа е се. Не обидувај се да ме удриш, зашто ќе... Те ми заплатиш за това куче македонско. Крв ще пропикаеш. Тако сакам да те чујам, господине. Господине! Какво ви трябва, господин полковник? Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Напишете заповедта. За оказаната помощ на комунистическите бандити, за убийство на 14 български войници и за бунт срещу властта, тази вечер в селото Лавци ще бъдат застреляни 25 заложници. Да почна ли да ги избирам? Полека. Всичко нека бъде по законен път. Има ли тук некъде пишеща машина? Има. Моля, искам да подпиша час по-скоро. Разбирам. Спи, миле, спи. Не можам да заспиам, тето. Мајка ми раскажала приказки пред спиење. Ке заспиеш ли ако ти разкажувам јас? Ке заспиам. Во старо време во нашето село дошол лаждер со 3 глави и сакал да ги затвори луѓето во една голема пештера. Меѓу змии и гуштери. Па, како сакал, така и направил. Луѓето ги затворил, а потоа ги запустил. А самовилата, тето? Мајка ми мене ми раскажува за самовилата. Енеа, пее.
заповед на команданта на военната област. Откакто непосредствено е установено, че в комунистическото село Лавци се укрива опасният бандит Тодор Ангелов Даскалът, а селените и покрай многократният повик отказаха да го предадат на властта, решавам да се изберат 25 заложници, които веднага ще бъдат застреляни в знак на отмъщение. Даскалът. Мене ли ме барате за војувачи? Хванете го! Хванете го жив! Ене го! Ене го! Предај се во името на законот! Отгонете го! Не може да избега! За стената е! Застани! Каше призрак. Виждаш ли го? Каше там! Ене го! Ене го! Внатре влезе во племњата! Брзо всичките пресниковете! Да се предаде! Жив го искам! Треба на колене да моли за милост! Бати ордена за храброст, бати всички правителства, бати всичко на света! Бати всичко на света! Даваме ти последна възможност, предай се! Пукај, Даскале! Не жали ли? И тие со нас ќе изгинат! Пукај! Пукај, Даскале! Убиги душманите! Пукај! Пукај, Даскале! Пукај! Пукај! Денес над Македонија се Запалете предмета! Запалете я веднага! Нека изгори! Нека да изгори жив! Македонците се
Господин полковник, телеграма за вас од генералниот штаб. Какво съвпадение? Позволявате ли? Моля. О, честито, господин генерал. Шишманов, може би това ще ви послужи като хубав мотив за моите мемуари. Сякак, господин генерал. Не можахме да намерим нищо, господин началник. Трасете и нататък. Прекопахме всичко, нищо няма. Невъзможно. Не е могъл да се изпари. Костите му не са могли да изгорят. Костите не изгарят. Ще трая. Не ви ли изглежда това странно? Господин началник, сакам да прашам. Оние левови. Какви левове? Левовите у цената. 300.000 левови. Пишуваше кој ќе помогне да се фати. И хванахме ли го? Виждаш, че няма никакви доказателства. Че не могат да се намерят ни костите му дори. Како? Нема доказателства. Все едно. Доказателства или без тях, от днес Тодор Ангелов е мъртъв, както и това село. Živ ostanal se spasil. Che se cacciar la panina, ce vezi al țărni temi peșteri. Ocite dami paradisa, svanzeto